Tala Fou se whapaponga o tala mai Ausetalia le video Samoa le nei au auli. E fōlinga mai alo iai lava se tonu mautu le mata upu le vāo le whainga māloa New South Wales ma le iuni o lo tūra i mutangata whainga ruenga i au unanga tau whemalanga inga lau tele e au fiai trains mapasi. O le aso sa whaiai le isi whono tanga i le vāo i tu e rua i se tūlanga o le aiai le whiwa i o trains mapasi le mai ai o le wha le tonu nānia e mai le aso na nafi. Wari patia le SBS i le so pe amalei tūlana whaiai le whonutanga ai leo iai lava se madienga mautu o whaelua whalawa i tele mai. Talu mai ona le toe whewa i trains mapasi le asananafi, wadia e ai masaisi whaafita auri le matua i poloko au wala e le ngata le anga i le taulanga i sini e whapea fo isi vaengo le atunuu ina ua mātele ina whao ngata avale tangata e whemalanga i ai i ngā luenga maisi fuafuanga. O le tūlanga fo ileana iei le tau na reila wa wa aia fo i le poloka o le ala tele o nei moni wa toe wha au au le whewa i o trains mapasi a o loo i se tūlanga whaatapulaa ma lapata ia fo i sila fia e ono iei suinga i whainga malanga o na o le tūlanga e pe o na iei le mata upu le vāo le uni ma le malo. O loo ta ua o tae ao o le ato e whai ai fo i le isi whono tanga. E tasi le whale se ainga na sasawa nei le afi le asonanafi ina ua taia le wila i le temina afia i le State New South Wales i winga lolo wao le tau. O le sowa to e lapta i ai fo i le State i munga mamafa mamatangi malolosi. O le whae tua Penrith ma isi vaenga la latane na matua i a afia i le awauli na nafi lolo vaya a wala ma poloka i ta vale ma maita wina le te tele o wila ma whaititili ma timu aisa. O se teimi ele i mamau atu sa whaelo ai rewa ai tau, o le a afia fo i le itu i se sifo Sydney, i tūranga lava whaapea i le so, a ma o wha i tue mātere na afia, e au fia i Parramatta, Bankstown, Fairfield, Horsley Park, Maruta, Wiseman's Ferry ma Paxton, to telefo i nei o tātou tangata Samoa lo o au mau i e pitonuu. Whai mai rama ai tau o le vaiaso atore nei e ti munga i le stete, ma le a wha solo atu fo i isi i se tete o Ausetalia, tūlanga o ngaonga nei o le tau, ia mai sidia ma le tolu afe fale wa motu sia mai ai, le ele tise le asonanafi New South Wales se lava. O le fale la na mui le asonanafi e Glenmore Park, ma o le tala fia fia e leo iei stasio li potia na fiai e ui ua li potia foi le whaaleanga ina. I li pote le COVID i Ausetalia o New South Wales to a spul whātangata ua maririu, mai le whaamai ma le ae valu afe fitse lau 5 o isi wā afia. Wa mai tawina wa toe whaalua ina leo whainga o tangata na afia e pei ona iai mai le aswana nafi. Pai mai o Victoria wa li potia se furu wha fo i tangata maririu, ma le ono afe fitse lau 1 cases fau. O Queensland wa li potia mai e toa 5 tangata maririu ma le whaamai 5 se lau 13 isi wa afia le COVID se furu iwa. O le ACT wa whaelo mai e 5 se lau 13 wa whaamaunia le afia mai le totono le 2 tu la taruai, ma Tasmania wa li potia valu se lau 2 cases fau o se au whainga mawalunga fo i lea mai lea whae tu o ana nafisa na o le 5 se lau 10 iwa. O lo o angi nga pea i li poti le whaatara noina o le avesea po le leto e whaamaro sia o le whai o tari fufonga i Victoria whaapea fo i ma New South Wales. Wa mai anei se tasa whaafitau li sa whea ngai ma seisi wha i tuo Adelaide lea nāria e aile whaatete leina o iniseti ai whala au aina ia mai u ina tau fi eile toi whea avea ina o whala au aina ma whala au whaisua i le vāo pitonu i Adelaide. O whaamaunia mai le sori mtanga luenga Ausetalia lo whea ngai ma le mata upule nei le South Australia's Department of Primary Industries and Regions wa mai ona ave sea uma mai e iniseti mai whaetua Adelaide na fia e pei o Ridleyton ia atoi malei tui mātua le ai. O le saa i le whea vea i o whala au aina ma whala au tau ma whamata i te tonu Adelaide wa atore lua tausanga o iei pea ma ua whaamuta i le so. Wha mai siria ma le 1.5 miliona le tupe o mtanga ruenga na wha aluai i le tau mawhainga o le nei mata upu ma ua whaafta i a fo i mtanga ruenga i lato uma saaf soso niane i le saa i rio se fofo o lea whaafita auli. Ma le tala mulimuli au whaasau solo maadia ina toi le leile ta mau aingo Ausetalia ina ua toi tatala nisi o aia inga ma wawao le whaamai ua mai tau wina le sitia pea o le tau o le penisini ma ua whaasoro fo i ina tau ngata ma whainga malanga i ta vale. Ua whata ua ina se ripote le 7 News i le so whaasoro pea na maualunga le tau o le penisini o le aia i langa i atu le rumanai e mai se fo i o no ve singa e pe o na iei nei ma whaamata ua se tau i le vau Ukraine ma Lucia wha o popo atu ia fianga o COVID se fuluiva.
o le tau olo iei nei le pensini unleaded, Tala Fou sene le lita, mai au pito taungata i Northern Territory. Inisi o suenga na whai a le finder, wailoa ai e 2.5 miliona, le au whaita avale i Ausetalia wo lato whailoa, o le si itia o le tau o le pensini le isi mawhatianga tele o lo whea ngai malatou i le taimi nei. O tala ia le video Samoa mo le nei a wauli.